Wih, jan-jan kene rujak nih dok jan saja. Beli dok deh. Wih, jan saja. Kejemasan saja nih. Samblang rujak kene lupa musik ra. Nu komisi musik apa ini? Oh, nu misi. Memang rumusnya ada cewek nice saja. Bani saja aja nukara sampai ini jumah nih. Cicing baik cang channel nih. Ingat cek pas labuh video dah. Oh pas labuh itu dah. Oh ingat aku cek gaya dah. Nih boleh video tolong nih tuh. Cewek nice saja. Saja nice saja. Yang cai cena sak pilih. Nih apa nih? Nah jangan awak cena aja sedang pilih. Nah berarti cai nih mikrofon awak nih aja nih ganggu. Woi, apa kali? Hujan lewat. Oleh tanah. Oh, main mal di ini enggak? Nawang rago tuh, kamu salah tanah. Kengkene tumbarnya mau beli ngamai. Kalau dong oleh apa nih, mai? Ake nak dari maklar nih. Cis yang ada nyat meli rumah di nih. Ih, deng melah nih. Sing ada nak dengan ngadep rumah Animan Harmin. Wih, apa tuh Harmin? Bahasa apa tuh? Harmin tuh harga miring, strip ngeyek dalam kurung nagih pungkat. Wih, sedang pas gati nih ngabe daftar harga. Ci beragama nih. Beragama. Amon beragama harganya 77 juta. Oh. Konen man potongan tuh. Be. Oh. Ci bernegara di nih di Indonesia. Bernegara. Bis kalian bernegara, man potongan gede 71 udah deh. 71. Iya. Nah. Ci bisa bahasa Indonesia? Bisa. Coba bukti yang. Bahasa Indonesia nih kengke tuh. Pokoknya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nih Sampi. sampi, kerbau. Wadah, pernah gati tuh. Nah, Oh, man potongan pun 65 dah deh. oh, udah 5. Oh. Ci bisa matematika nih? Bisa gigis? Oh, yang 3 kurang 1 udah. 6. Wih, sedang pas nih. Man, udah deh nih. Oh, 61 juta, nanggu 80. Oh, nah, kenapa kanggo? Kanggo. Oh. Nah, ini pertanyaan terakhir. Bisa IPA? IPA bisa gigis? Yang sampi apa maman? Sampi. Asana-asana cendol daluma. Wadah. Oh. 60 udah den harga. 60. Oh. Nah, kasih Cocok. 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 Nah, mau cocok. Sing ada gambaran rumah nak bede kengke bentuk. Nah, yang gitu, aku mulai sana becing-becing kuneng amah cuma. Oh, nah mulai. Nah, ada nah. Nah, deng. Busang ora nyedenga bentuk rumah cek bentuk nah. Ait, dan malu. Nak berlengkap nih. Busan buat harga tanah ke bang. Jadi desainnya anteng tuh nah. Atau sok. Nah, ini ya. Kini ke bang rumahnya. Rumah pang melah, Oh. pang mudah, pang misi potongan ben. Oh. Kini apa bentuknya? Misi kanopi, misi pagar, Oh. misi terobong asap ben. Tuh busan kan nih bentuk depan nah. Men Oh. yang bentuk belakang nah kengken. Ada yang malu. Ini bentuk belakang nih. Ih. Adi umah nih potong. Jangan lagi potongan harga busa. Yang dini cang jusing ngenajit misi bulena. Ada yang malu. Mau nagih rumah pang melah, pang man potongan, kangwang nih kini. Solusi yang lebih baik, belikan terpal, tegul dini, tunang, saru subah, maju pangsing ngena, pulas pangsing ngena. Umah nih kene bo kangwang yang penting man potongan. Wih, pembeli nih kini berkali-kali.
Deh malu. Kudu tuh total nih, total harga. Totalnya 70 pas juta. Sawire ci warga negara Indonesia harus misi rupiah 70 juta rupiah pas. Del nih. Del. Nah, amun sobat del, raga kalau ngajana malu, kalau ngalih pembeli pangliunan dek man dagang. Nah. Rago jadi masih kal mulai nek mumpung bosannya gati. Yuk, mulai nah. Yuk.